Palm Sunday kumdang emat logol taka tuni thogen ngai thadinga umte ingai namun nidanga ingai namun to kibang talo phone alangai loi TV alangai loi umdi he dunia je message ngak la taka alang ala ngak jinga dunia angai thedinga umta te zau se ilalpa je suminin chibai kahubuk ahe Palm Sunday tukum chu kiko ogi ang thipa kumdang le eima namun chedin jingkal khobak masang atam zo ki panin nidang dewa khanna upangte program dan ilangai kha tulam lamahin chu piting nangon le tam pi chia ala ki ko sek iwa iki ko nunung penu chu sang ni le som le ku Palm Sunday kha aung hitamaya sang ni le som ni le khata iki ko ki DMT chu kuman igen theipo ipau chapna ahi muki le kinema himale tulai ta khobel din mun etin nidang lai nat pi hoi se tak tak ala tung ta te achan chin tampi ila het sawa he a hoi se pente ho gul khong hi diwang le khobel hi na sadakin ki danglam ta dinga he chuti jinglai chun tu ni hin Palm Sunday message gendingin kahong kisa amasan Bible chang hong siming katin Palm Sunday thu imu nalaka achom na pen ni mai thia Johan bung som le ni chang som le ni le som le thum azinga chun kunna hung mi pi tam takte chun Jerusalem Jesu ahung hi tiaun hetawa ti chun tum bak te alawa Jesu lam tu dingin achiwa ahung ki kobu hosana lalpa mina hung Israel teleng pa chu aham phan e atiwa lalpa ni chan chitun emal zol pik tahen hosana ti hi amining le alangai tu beg lo tampi digin chadoma jiga chu khen khadi imat dan wangi hallelujah to ki bang thimamang le i uma hilele amining masapen a original meaning pen chu ia tai chun choi hoina sangin pau chapna a he ei huk do kun tia pau chapna a he deliver us ya chun deliverance bahem khada ki pata su chana changnoma su changna doya huk dok dinga pau chapna alai himalale ilalpa ala lam tu ni hinchu je chule a hi jing komin choi hoina in ahung kilanga atak tak chu amaun le rom te nuya gen thei taka khasana tampi pia rom se pai hu ham tak tele gilo tak te nuya a umu khop ma hilele ziulai rom sarkar ala thahat dan le ala lau dan chu bang hile kuman alung oi lo na gen ngam na hi lo ai zigola chun Zudami te hoi zihun laya achan chin lui te o hema ma intino ade ka vai hom tu te le khabua amao mi noi umnau ki pata so chana ala pitu te chan chin tam pile ala he jing intino hilele zigul dam diga kinep na ding cha umlo na aso mama jing ta zol nei te
nangon sot ala thip nu ai ahin ilal pa Jesu papa thinin huk dok tu dinga aung sol ahung pieng ta hijeng malele zudate ala kinep to ilal pa Jesu kha ki bangke lowai jekin athil mak bol tampi mu jeng ma lewle asa khola ma ho tu teu kha adou dala alamang thaku ai himalele mi pi te thagau dang changle tampi umin tinu athanom him le umin tinu ilal pa thil mak bol te ho munoma anungala zoi umin tinu chuti ai jinglai chun mesia ai na pen wang chu apom tau hi tina di bang ma a thei nai po chule ilal pa Jesun athil mak bol athili thina kila namun atam zo hi Galilee gam hi Galilee gam ti phale a Bible map le ri chun chunglam pe ka hi anoi devin Galilee uma anoi lamin Judea gam uma zetaka akhopiu Jerusalem hi asa kholamu a ho tu cheng umna ti thei ai ye to banga chun a khosakna thu ale bang cheng le achung nung zo kingain Galilee gamami te kha amu situ Samari mi te wang kha bangma angai lo nam polche hita angai ai chu te jinglai chun nikhat ilalpa Jesu Jerusalem hunglu dinga a umin Jerusalem khopia a khopi mi te bep le hilovin kam tenaki pada chi kan kun mang dinga mi hung aiwa Juda kulmut le Juda dik tak iti te o chun anei lo sawin Adam sungun khat vei bek Jerusalema chekan kut wam ading ti te Adam sungu khat vei bek Jerusalema Pentecost kut mat ti te ho je te o chu ala jing sa he ilalpa khowela hu masang peka je chu ala chi danu ala hita ain amaka makin zenia ilalpa Jesu Jerusalem ahung lu ding ahin mipi hi nasadena laki sing sawa hete chun ilalpa Jesu kha sabil tung novin hung chungin Jerusalem ang luta zia khan pona la phawa pon nei lo tenes sol pa te ala phawa tum kau te tum bag te join hete chun tua i Bible chang sim do gulin hosana lalpa mina hung Israel te leng pa chu aham phana atiwa zeta Israel te leng pa ti khan title pi in ala welcome we zia aki ko nau te ala sama ma ahin tuni ge nom chu zegola thopi taka ala welcome he pathen tu gen tu tam pin le again khar jing ning chu Adam songni khat bep choi hoina chang ala ti seku ahima ai zeni khat kha ai maya himale je zo chom khat zowin bang thu om tam itiele zi akine piu Jesu ki mathu ong hewe zi za na angai tu na hung ki thengui kha alam dang ma zinga ba je ge masang chun bang je ka Jerusalem hung lu dinga hi leng dan ala welcome bang ti dana zigol to je kinem na nei ahi vem itiele ilalpa Jesu thili theina kum thum sunga asuk lat tak te achan chin bek alamu elo ala he amin nge amu le chu tampi umding le chu alamu sa wai thil sem chu athunei dan te amutawa Galilee dil chunga tui kinok awau thipa huipi awau thip ti te o kha athanga ki thang veng wung ding ai zo chu ala he wai ko ma chan koi son le bol pu atak tak hi pu na le atipu ai dinga kha angayu ai maya zio kha atep te jing layun ilalpa Jesun
thil sim te chung zau se le thu nei ai dan hui pi vau thip jeng ai lo le tui ki no vau thip jeng iti kha ni dang la ya mo si kha ngai tu dok in tino je hi chu mesia hi ngei na ti hi ala kin em dau hi ta dinga hi je sanga amu mun zo ko le achan chen het mun zo zo bai mi ti le mi asuk dam thu te keng bai te keng a chia mi thum ten khomuta bengong ten kho heta pau thelo te pau ta je bana chu ami thi kai tho na ngon zaira chanu akai tho te al lazar akai tho te avel akigen sonu mak sataka gen son loi katak sang pui ti lole tampi umi tu hilele ko manil golovin je thil te kha suk de ta ala umin mi thi le akai tho tak dai ti kha ala pom zo nu hi ta dingai je ban ki de chun mi pi sanga awang na thu te angai tu layun i bible en leo chunu ji awang zo chom kha zo khan ama chu ale ngo pan sak dingin agu ti thole imu wai chu hile ilal pa jesu khan anok pi po akigel mangi ti imu wai zia khale bai akinem nau chu o je lenga nei le hinu ama noya ami pi ten anek da samlo de ti le hi khatina e jon athili theina ga chitam pi amu nu ngoi zo zo sengai tu ko makhan Jerusalem welcome ala bolo hosana ti in abulam ka gen ta go la khan hosana ti chu original chun ei huk dokin ei huk damin tinal hi mane zine chun choi hoina danin ang ki konan ang mang ta wei je suhin ipoi mo zo seu ei pe thein tin tulai tak ihak sanau padle su chan ei pe theina ti kinema jegula chu David khopi Jerusalem khopi achun ala welcome oi himale tuni point ni na ka genom chu ada thilien tak hong tunga Getsemani hona anung zuite to pau chap achi nawin Jesu zenia hosana tia ala lo pau kha aman tau ti thu ala he mi pin ong hewe ilal pa Jesu Getsemania bang mahi thelo gola akimar sang mai khachu anung zuite nangon khan mak sama ma dewa mi pi wang wangin mak asak di danu chu zia hin akinep nau cheng kha bang malo suak he mi hing hi ko hem khat chunga ingai dani aki thengkin gang ma mai ti eu khangale akilang jing thoi ni dang lai thu khat example hong mang taleng India te cricket captain Dhoni ai laya zona chungnung taka chan layo bangol tukin a choi sangum ti kha sport salung lu te chun hema main tin himan le khatwei ang zongun ranchia a innasan songin awa sepui ti thu new sang kilangai ziu mi chu mi hing te hin ko hem khat chu pak chat jing jing di le ikoi pu chom lo ka lin ipak chat pen kha igen si pen ong ikita ila ki pak na pen kha ilum thoi na pen ong ikita here chung ngai to na te ki thenkin gang mi hing te chu khuti mai khai ye jun Getsemani hona amanui ti ki he khan zenia zudami pi hosana ti ki ko dop te ngai dar kha aki theng top maya je chu khoi ta ki mu em iti ai chun Bible sui tu te gen da nei abang te sui dom te ka he chum pui ye ta ka hosana te ki ko dop te la ka tam zo tham kha pilat anga cross a kendenin tia ki ko lakin awa pang kita we je chu mi hing te ilam dang na chu khat ve apang chawa himale jeni khan khati khai kita ejoni dang lai la phok tu ni tin na ti awai thum ne te khale adogal achang ki taw ti lai ala khat
tu lai isak khang lam le ke tapu ni danga nu le pa te khan ala doi ma mau khan good friday vel ala ki sa se kai avai thum nete kha adogal achang zo tau ti ye chu zeni hin le ki ko dop du ma leo zan tam le hinai lovin zan khat chu zia kinem na ma mau e hu dok ding pa cha hi tadim tia ala kinem na ma mau lal jesu kha aman tawa apui tawa pilat ki ngong tu nge pilat ki ngong tu khan chu mi pilat tam tama mau chi de je mi pi te khan pilat ki ngin cross a khen in ati pilatin lalalu cross khen den nikem atile kai sar lo dang lal dang ka nei pu ati wei tuni pam sunday message dan ka gen himale pentecost na ong zo di kai je ke para chun au dan hong ki chin de tuni ka gen nomi je ga chun akine mau kha be hi adik tai nung zui te wang chu je go la ki kon ma pang lo ma le nung zui ten atak ta za lung thu yu aje chobai amau le zuda mi pi te ngai dan amau ngai dan ala hi tho je kin ilal pa je sunung azui na wai akine pu chobang lalgam hung tun au tun din ding je tak chor alalgam chun alin lama pang diti kine moi chu zohan te ura le gen dok mai wi wen adang zo sele angai to nau hi tho de je suhin alalgamang din pha le ku ilien pendem tika alung kil song che to ki hu phul tu chek chu koma ala him di wai ti kilangai zohan te una wele wang cha tak te na ba donu anu na san asolo he alo la nu ki sala he anu na san wa gen kha lagam long tun din phan le ka cha te ni khat la chang lama khat la ve lama chur sakin ati kha tulai ti dara chun a hoi pen portfolio pani kha awa hau iti dem awa kham lok iti dem ai chu khat prime minister hi sakin lang ilal pa yesu a leng pa i dingai jekin kacha te lang khari prime minister hi sakin lang khari home minister hi sakin tulai cha sang pe ni ko ite ni choi je dana cha kong ge ne ye chu nung zui te nangon le je gol khai jekin mi pi te ngai dana chu je gol ai lo the lo cha je chu bang hem te le zuda te hi mi min a mesia diu akine piu chu asal ta nau pata aro mi no igen the da nau pata so chang na pe tu di ti chu je online ta ka zuda te kha sal tang cha hi pu wa hi ma le mi op khum umai wa rom khopi pa kai sarin ang op he ama tha sang wai hom tu di ang koi herod te ho pilat te hon vai ang ho mai kha ata cha herod kha leng le ai lai jang pu pilat kha le leng ai lai jang pu roma kai sarin ama tha sang wai hom ang koi ai jekin herod kha galili gamlama vai patu he pilat kha jerusalem judea gama hidi da ne chu je chu tunin iwak ngai to ri chu zuda ten je akinem nau kha thon ta ai jekin ni khani ma a choi hoyo kha tunin cross khet den dingin akiko ta we ming te eule ji gol ji thoba tuni ipak cha te ji ga ipak cha dik pu ye kha ai ming ngai da ni ki thenkin gang ma loi pa hina wang wa yo je het chin angai ma chuti lo chun lung thui na di tam takum sek di zudami piten angai tu nau to ki bang ke lo chu ilal pa jesu program chu bang hem itile gal zona chu thina apat hidinga iti kha zedinga chu ama hungai vai hom na lading hung ile chu chi veng venga roma kaisar mun wachu dok ding hile kilomai chu ji kha hilowe aman khovel vai ang hom na dinga khovel he pina lading hung ai jekin thina lo wachun zona umpui ti he in cross a thidinga hung kha ai ejun cross a kheden in hung umtange ya eju imanga good friday ya im ngai thak diu thu te hung hi dinga hi zudaten pilat aga akiko be bukha hom thoba cross akiputa calvary lam zur achi lai khan le
achilu asit khomo anui sanu a eng howu cross kim vel khan le khuti ma khan ahung nui sanoi chil set khum a khat vei vei a bengu amai ki tu ma khan aung beng chu ko hem tin zol nei gen tango ko mong beng atiwa eng bol na le mu se na top kho ka pun san asil pi ko asil sa ko kha ngai to le chin hilele ilal pa je sun agal zona di chun je cheng che ka aung tel ai maya hile chun kheden ang umai ngai to le hin aung ki khedena thina mol pho tagong thi le la khan chu cross a khenen ti ki ko te ra bang zar hem wang chun angai tu na wang chu anom lo chu din ka ging cha je song thi khan chu tha nong ki wai vui khan chu a thi pina thip dil de le mai the ai lo la aning mi ho lim sup ding ai wai khen kha te o chun zit to banga cross a ki khen den mai kha a ho tu te a vai hom tu te oi mo loi je bar je ni ba ki ko ba cross khen de ba ki ko te oi mo loi khosung te hin husa sun chu kinil na ilal pa jesu chung chang kinil na tampile umina nung zui te le chu kum thum lom la zui pau hi te khet den oma ki vui mai ai ta khan chu gen di mong lo di ki ngo to theile ei pu ki ngo to phachom dile ei pu ngo di chom le pon tin hile bangol di mo nung zui te kati in lung sit di dan ji le cha tai sana hong ki pan kha atam zo di wa bona ji le chane em ti chi bible le ki chin dik pu hile le ji le chane azia chaung tai sana hite kha ji le cha tel ngai to man ta mo lo lal je so kum thu mana zui kha MLA candidate khat thathum vel mina zui alo sap mai le beidon mai zen to tun chu azui pau kha election kai lo mai ai pu khet de nai alo sam mai ai pu athi hi ye chun nung zui te lung thim ding ai to leu chun bangol takin anadim himale thoki jingka la hung tonga thoki jingka la chun amak kamakin agin chak ngai mong lo alal pawin athima avel le alage nai tai athoki du thule ge nai mi hing te chu pathian doi dan pom na dinga chun ithil he thim theina to le aslo ma a ol ma zinga athi ne di vel tam gen ma le atak sang pu wa athoki again le tak sang dik lo we lungai takin pindan chung khan khomui di jingka la hui pasalte sangin numei te he pina cha lien zo dewei ti akiti seka atak tak legi din ginchar uma jing kalain Mary Magdalene ki titela dang te kha numei pathum pali hilew kilomui aba chiwe ama khale ilal pa jesu thoki ba mugu khai pu a thoki ding le cho ki sakdano chu ma di a thoki ding kha hilowin alung nu di sathau gim tu ya choye kha yezu lam kala ki holim nau khana kilanga he sung kun eilik chon pek din atha an ga sungin kisida he ewa gola leitol ki chauko ka ki vu yai po ma wa kha khou pang ki vit a he asung khale ti kha wawak vel thena khopa lin le uma along ga ti azon lu da velu khale ti kha zon lu thena ding kha a space kha umai a bible picture vel le baghe film vel imu sau hu yet wang le lien pi ai khu je cha apolamate sung a kang talai keng to banga bempil pola abolo ye chu alik lut ai kailal pa je su lu a ki vuina than song ki dipen kha lik chon the chu hilelen nu mei ho khoi budi lowe nu mei khoi budi mong lo je kin lampi le lung kham khai chu
กูนสูงเอลิกจอนพิกดิอาตุนุเลลิกจอนสันนลงไหมอิลัลปาเจสุทอกินจุงจังสุยนาวะอปอยบ่มาจะสูงทานสูงกี่ห้องข้าจุเจก็จุนเลขาบุจิกตุขัดวางินอเลขาบุตายตัวเล่นอากอยเฮละ who move the stone อติโมสูงกูนอลิกจอนโมที่ไอจุเยซูสูงลิกจอนนลมาอิลัลปาลุงอามุตาปูฮิมาลชมกันจะวินอังเอลเตนองฮิลเจนูไอลิงินนุ่งจุยเตกิอเจวะนุ่งจุยเตปิเตเลจอนเตกิไตเตกิเลวกิโลมคนนี้อัตายุZohan akhang dong zo hile kilom kasa atai tung masa hilele than kot pangkhan aladinga piterele chu atai lu thengai hile mulo pharong kile kitawe hile mari magdalene ang umden thu igenu ye ka sermon tiga kigen sai chu ala tuni ka genu chu bang he Hosana tia ki ko ei huk dokin ati pau kha a huk dok tu tak ati na dinga chun thina a zonga ya a thokin angai thokin nung zui te king na kilaka amau ke bangge ne thagau thing do la chunga tun ma sang se khopi nu se ki bin thili theina thomala ma sang se ati e chu bang ilal pa Jesus thau ki taman le amau umpi tu di amau pan pi tu di amau pui tu di amau tha na pe di amau cheng jing di thagau thi do atun ma sang se ka anung zui te kha asunum lo da no ilal pan he jega chun Jerusalem nu se lo dingin awai tha ka ni somli a chang nung zui te king kilak zelin a chang le ging tu dang king kilak zel aum nung chun ama wani akalta Jeo chana nung zui te kinga thagau thing tho hung tun ma sang se lapor lo do lo diu khoi ma la chi lo diu ati kha je ati gol khan ang gui tung ta je da thil ki pa khat chu bang mi ti le aki khet den again jing sa kha ala tak sang pu ba hele laung ki khen de na a tho ki da gen jing sai man ala tak sang pu hele ang thau ki ta tun chu lalpa gen khar kha chu atak sang ta wai thagau thing tho pe ka di le je ma sang se chu lapo lo di we ati enta nung zui te ginal all a chun mo akhang to zo hi Tiding le alaging chalo tho ki de leging chalo hi ma na thagau thi do pi ka de le ti kha chu atak sang ta ri chu ko ma awak thang le ta lo ji kha alanga ki na pau chap kho mo alanga ko chu Pentecost ni hong tung ta makamakin je bang lau thong le je bang ma doi lo nung zui te kha alau tak lo dan no kha Ihe jing abulam ka gen kha Palm Sunday le Good Friday tu mi che kan ku lai jikin zudami tam pi tak mai khol gam la tak mo Asia Minor gam te tale Rom khopi chana te tale Africa gama te ho hi tale mo zuda kulmut gam tera the za ga ta te kha je kun ma ni chu hung sakau chu ye chun Chi kan kun mga alachi mantalo te okha Pentecost kut mang de hong ki seko Pentecost kut khale zulami kulmur ki ti chun dam songa khat vei bek mo dam songa khat vei bek Jerusalem Pentecost kut mang de ti ai je kun Pentecost Zudami gam te hong khom te kha sol cha te na sakhan imu ve ko alis khamo gam te hong ga kha awang cha awak phabi ke kati awang za wak pha e thagau the no hung tun mudi khan gam telemi kha Pentecost kut mang de hung naw khan je kut to kituk chatin thagau thing tho pi ki nong umta avela hung om di mo ti chu gin chak lo thei Kun masa alapang te kha Pentecost na hung ki di muti chu hepui
abang chu del Pentecost kun mga hung kha chu mi tamui zia do cha awang phai ka ti so awang phai ezun Peterin sermon chun khowela sermon ki gendok la chun zini sermon chu anna sapen dio ti atena umdele chu anna sapen kharidin ka ging chai a sermon ko ala sim himim tim sol char te na sepa bungina a sermon ko ngai tu wangai tu le anna sai atom na khan iti tawlo Peter doilo dari e ukhala doilo timai tin ilal pa je sukimat zanwela a doilo mo che poi male lai ye ya ra lau tak tak khan lau tak tak mo le nu mei khara mu je pai cha anung zui te la khan ai mong mo te nu mei la gen chu ka he pu ti adang na ung dong ang gen ki da ka he pu ta top na per wa ka he ta lo je ni a ti gamo a lau thong e ko lau thong Pentecost ni thugen ka ngai tu te mo le a thu pi tak dan kha tuni ni Israel mi ten je hetau na tinong ko ka mo amai chang ko ngami ni kan pathin thu again pathin thil thenan athum thagau theng don athum thagau dim ga ana sai chu bangong tita tele mi pi te o khamo jeni khan cha ko man ang khan anil dile ago tapu ajek chu again ka adik talo kha thagau thena lungchang chi do ka conviction api agilo kimuna agilo kena ane chi je kun ko ma adau dal di dan le je jeni nana a umpu ko ma anil di dan opa ajek chu a thugen do te nil ngai na umloi atop to mi piung ki ko do kan bai genu ai le pute bangkati tadimu keyu bangkati tadimu tile lagilo simon Jesu minin baptis ma changun ati mo Jesu mina baptis ma chan ti tulain doctrine boy pi ang ki gen do ka ay boy na dilay pu ke cha mola pathian tu kaung gen ti lai ke le ji thua ka le he chin ma khan ka sanga senior jo khan kala dong je bang ti danem ka ti le ilal pa je sura thupi ka khan pa le chapa le thagau thi dong minin baptist ma piwin baptist ma chan sakun mo baptist un ati hile jenia Peter banggenem ti chun Jesu mina baptisma changuna ti kha bang he aum dan chu hitine hilai jenia hung khom te kha zudami ngone ba pa pathin tak sang sang ngone ba thagau thing tho tak sang sang ngone ba hilele Jesu dam pa ina kha pomlo ai je kun Jesu ga lap pom jun aminin baptisma changun ati Jesu laginu kha la baptisma channa di je ko hi tin alam pangai tin again abang le kha doctrine jo mai thubu ka ti jo thu chu mai boy pi khel dai te hele ka ge no chu jenia Peter thuge na pakhan mi pi sang thum aping thagui it is Bible hoi ta kisi gi ngai jo mo ne sol chalte na sebi doctor lukazik alai khela thagau thino hat khum na lampa jo thu chu mai alang khalam chun mithim topin research itidim mithim ton phataka stadium bola aung jikai jikin jeni chanchin kha dik ngei ringa khovel dana lekha jik dan mong le pomta ka kiji kai ati wei chu ale tunin Palm Sunday sermon ingai pangai to ki banglo di kele jedi nga chu kaung ki sapu tuni Palm Sunday message tu chung ho tu chomin sermon chom kaung record na dingo ke amma sapen Palm Sunday ya amma sapen ding kai jekin ke chun sau tak hopa aban bana overview iti madim alor preview iti dim imang hong to de aban ba hong tong ni pathin phasa chun Pentecost ni chu gamla deu na lai zia ading chule khovel iboi zom zelu
i be inu kai thina lo yung kha ko chun Pentecost day lam chan le recording ki bol na lai de jikin tunin aile abul i panaun ke a sermon ma sa pe na hin zeto banga a overview alola preview sau pi ho pa kaung gen ai chu yesu tunin hosana kiti huk dok dinga pau chama hi ama sa pe ni iti zotawa ala jeni khana le chu choi hoina asuk sako abole tuni he no chu igen no pen chele ilal pa jesu hi tunin huk dok tu aina pen kha he chinin hilehin choi hona tak ipe thei dei chole tuni ari atop na ka gen nom chu tuni ipam sunday pen hoi den ngai tu leu chin hosana tia akipak na ki ko lat kha tu chung pam sunday ki bol talo kholaya ko ma ki ko talo i jekun original meaning pen kha tuni i hosana meaning hi sakiteno je tak chole khatwe lalpan tu idin muno COVID-19 itiwe coronavirus itiu aneu perila het je noya lung lau thong ta yuma lung kham ta mi yuma zigul boro kahin hosana original meaning deliver us ei huk dokin ti in pau chap phot lehin zenia Jerusalem khopia choi hoina a hosana angma tu kha ni khat ni tal eun le jesu ti thei ki ding e tu kumari nga chun o original meaning pen kha imat diu ang so gai thagaulam beblei lovin taksa ale je COVID-19 tunin pathin wai hom pati lom ding a hi dim ka hepu abang chu den thil dan ti roi tin thil dan amak ka sang mama chu tu chung ai gam chang kang te aboi di ku gam chul chum te anawak de hui amma kai chu koma kile sak thei kum ta lo ti na he mo ni khania unawi bc te program ka gen go la khan mak deu tak ngai tu nang chu ba he tulai government akingai sangai zenu to agal wanteu akisun piwa a economy wa kisun piwa super power ki chuwa himare tuni ko he super power virus neucha mu khamle hilo enlarge ang bolule alimle ningsit a jeju adal na dile mu mong nai lo a khang ekati chu ama chal de ki heten kum kit kumbul velin a vaccine ki bol dok ta na ti chu kine ma khowele pi ye kala chu mi ki thi jo ta lo di ta chu adam na mu phag di nai lo awang phate ti mai ti recover chu omai mi adam ki tampi umai mole adam ki tampi umai hileji na nawana tanana na kha adam ki la chon ipang dim ti ki hello ei wang phan takin pathin lung sina chang na layu manipur chun positive pani vel akigen panai abang chuitale dunia anan na khelo malehin je to ki saya thok di cheng to yu thok pana nek ding bang chan nei di igama nek di bang chan hung lu na lai di ko man he pu tam takina sum nei lo di tam ta sum nei le a chok di lo di tiole i boina wei chu hile je king tu te chu te atung nai lo kam cheng ngai to wa bui di le lai jang pu nisin lalpa gin nang atin thamong tain dan ki zilitin abang chuitale tukum hosana hi chu choi hoina kholai ki coding hilovin ipin dan sung cheta eima in kon cheta eima ngon pau chamna hosana eng huk dokin tulai ta kaboro ko patin eng huk dokin tulai khowela nat na lau ta mai uma pan eng huk dokin ti chu tu chung
i hosana diu a hi ta di ai himale ni khan ni tak le choi hoina hosana gen ki ding kinemin tunin pathin ko chomte det takin dingin pau chapiteno aphapen kinema umdingin ikichi ro hi lalpan ichan chidun emal zolpik tahen amen